Hari amakuru akomeye cyane ari guturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda. Abaturage benshi batangiye kugira ubwoba nubwo bwose hateganyijwe amatora ku itariki ya 15 amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Bibutsa ko bamwe mu bahatanye harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM National Resistance Movement ndetse n'uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana ya pop mu muziki mu gihugu cya Uganda. Uyu nguyu rero akaba ari mu ishyaka rya NUP, no kuvuga National Unity Platform, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni nabo bari bahanganye amatora y'ubushize yaje kurangira n'ubundi umuyobozi w'ishyaka rya NRM uri ku butegetsi Yoweri Kaguta Museveni ari ukomeje gutsindira manda yo gukomeza kuyobora kino gihugu cya Uganda. Bibutsa ko Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka iregera kuri 81 kugeza magingo yanga. Hanyuma rero iri tangazo riturutse mu nzego z'umutekano muri iki gihugu cya Uganda ndifuza ko turigarukaho, ariko mbabwira ko n'ubundi bisa nkaho ari intambara gatatu y'isi. Ibihugu bitandukanye bikomeje kwebana ayingwe nk'ubu amakuru atugera mu buryo bwinshi amakereka mbanze nyabagezeho, hanyuma tubone kugaruka ku itangazo riturutse mu gihugu cya Uganda rimaze gushyirwa ahagaragara n'inzego z'umutekano muri iki gihugu cya Uganda mbere gato yuko amatora atangira. Ndumva niba ntibeshye amatora ateganyijwe ku munsi wo ku wa 4. Itangazo riburira abaturage b'igihugu cya Uganda, ariko reka mbanze mbabwire ko Iran na Amerika byongeye kurebana ayingwe. Umuriro ushobora kandi kwaka isaha n'isaha. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza muri Iran itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, nyuma igahinduka igamije kwamagana abayobozi bagendera ku matwara y'idini ya Islam bayoboye igihugu kuva mu mwaka w'1979. Imaze guhitana abantu barenga 500. Ubutegetsi bwa Iran bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba ari byo bihugu byinshi nyuma y'izo mvururu. Banahamagarira kandi abaturage bose kwitabira imyigaragambyo rusange ku wa mbere igamije kwamagana ibikorwa by'iterabwoba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Trump aherutse kandi kubwira abanyamakuru ko ateganya kuganira n'abajyanama be bakuru kwa kabiri bagasuzuma amahitamo akwiriye gufatwa ku kibazo cya Iran. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyari cyatangaje ko ayo mahitamo ashobora kuba akubiyemo kugaba ibitero bya gisirikare, ibitero by'ikoranabuhanga, kongera ibihano kuri Iran no gutanga ubufasha bwo kuri internet batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran. Nubwo bimeze bityo, internet muri Iran kandi yakuweho kuva kwa 4 mu rwego rwo gucubya imyigaragambyo. Ku cyumweru Donald Trump yavuze ko azaganira na Elon Musk ku bijyanye no gusubiza internet muri Iran hifashishijwe serivisi za satellite ya Starlink. Iran irutse kandi kuvuga ko Amerika yigabaho ibitero izimurira kuri Israel, nubwo abayobozi ba Iran kandi babashije guhangana n'imyigaragambyo yabaye mbere. Iyi yavuba yabaye mu gihe Tehran yari ikiri kwivana mu ngaruka z'intambara y'umwaka ushize ubwo benshi mu bayobozi bayo bicwaga n'ibitero bya Amerika na Israel. Izi mvururu zo muri Iran zibaye mu gihe Donald Trump kandi ari kwerekana imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego mpuzamahanga, aho yakuye ku butegetsi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Ubu amaso akaba ahanze ku tundi duce nka Greenland. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bayoboye gahunda yo guhungabanya igihugu, ko abanzi ba Iran kandi bakora ibikorwa by'iterabwoba bagatwika imisigiti, bagatera za banki n'imitungo y'abaturage nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongria yitwa Peter Szijjarto akaba yavuze ko Ubwongereza n'Ubufaransa bishobora gukururira ibihugu byo mu Burayi intambara ikomeye cyane n'Uburusiya kubera gahunda yabyo yo kohereza abasirikare muri Ukraine. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron baherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye no kohereza ingabo no gushyiraho ibigo bya gisirikare muri Ukraine mu gihe amasezerano y'amahoro kandi y'Uburusiya yaba agezweho. Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza witwa John Healey nyuma yaho mu ruzinduko yagiriye Kiev no kuva muri Ukraine yavuze ko igihugu cye kizakoresha miliyoni 770 z'amadolari y'Amerika mu gutera izo ngabo inkunga. Amerika yamaganye igikorwa cyo kohereza abasirikare bayo muri Ukraine. Hongria yakomeje kandi kwanga gushyigikira intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, isaba European Union no kuvuga umuryango umwe w'Uburayi n'Ubwongereza gushyira imbaraga mu biganiro bya diplomasi.
nyuma yo kubona ko Ubwongereza n'Ubufaransa bitabikozwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Hongiriya yitwa Peter Szijjarto nk'uko nabivuze hejuru yavuze ko bishaka gukururira Uburayi ibibazo akaga. Ati intambara iri gutuma abayobozi bo mu Burayi bashyira Hongiriya mu kaga gakomeye. Itangazo ryasohotse i Paris ni ukuvuga mu Bufaransa ryerekana icyemezo cy'ibihugu bibiri cyo kohereza abasirikare muri Ukraine. Mu by'ukuri ibi bisobanuye ko ibi bihugu by'Uburayi bitangije intambara. Intego yabo reka tubivuge neza ni ugushyira Uburayi bwose mu muriro. Szijjarto yavuze ko EU cyangwa se European Union ibona Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban nk'inzitizi ku migambi yayo kandi ko ishaka kumusimbuza umuyobozi ushyigikiye Ukraine mu matora y'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Nidutsinda amatora tuzakomeza kutivanga mu ntambara. Nidutsindwa ubwo gahunda ya Brussels Kiev izashyirwa mu bikorwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova akaba yaburiye ko ingabo zose z'amahanga zajya muri Ukraine ko byafatwa nk'uburyo bwo guhungabanya umutekano wabwo nk'uko ayo makuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya mu gihugu cya Uganda mbabwira amakuru aturuka mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Uganda, munyemerere mbabwire ko mu Rwanda Oman Air igiye gutangiza ingendo zigana i Kigali. Sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Oman Air igiye gutangiza ingendo zidahagaze zerekeza i Kigali nk'intambwe ikomeye cyane yo guhuza icyo gihugu ndetse n'umugabane wa Afurika. Amakuru y'uru rugendo yatangajwe mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Vianney Nduhungirehe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo Uwihanganye Jean de Dieu na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Rwanda Development Board Juliana Muganza bakirirwaga na Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman yitwa Engineer Said bin Hamoud Al Mawal. Mu by'ibanze byatangajwe ni uko indege za Oman Air zigiye kandi gutangira ingendo zerekeza i Kigali zivuye mu mujyi wa Muscat. Urugendo rwa Muscat Kigali rwitezweho kandi gufasha mu kwagura imikoranire n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Oman ikomeje kwaguka cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko mu nzego zirimo ubukerarugendo cyane cyane ubushingiye ku nama ndetse n'imurika bikorwa. Izo ngendo kandi zizatanga amahirwe asesuye ku bagenzi n'uburyo bworoshye bwo kugenderanira hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba bwo hagati n'ibihugu byo muri Afurika. Hari kandi koroherwa no kugera mu bice bitandukanye by'isi aho Oman Air isanzwe ifite ibyerekezo nko mu Buhinde, muri Aziya, i Burayi n'ahandi. Oman Air ni sosiyete y'indege yo muri Oman ikora ingendo z'indege ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba ari iya leta. Ifite icyicaro gikuru kuri Muscat International Airport mu mujyi wa Muscat. Iki ni kimwe kandi mu bibuga by'indege bikomeye cyane kuko cyakira nibura abagenzi barenga miliyoni 10 ku mwaka. Ubwo muri 2025 mibare yerekanye ko Muscat International Airport yakira abagenzi basaga miliyoni 10,800 kugeza mu mpera z'Ukwakira 2025. Oman Air kandi isanzwe ikora ingendo ku bihugu birenga 20 kandi ikagera mu byerekezo birenga 40 mu bice bitandukanye by'isi. Kuri ubu Oman Air ifite indege zirenga 30 zirimo Boeing 737, Boeing 787, Dreamliner ndetse n'izindi zikoreshwa mu ngendo zitandukanye. Ikaba inakomeje kandi gahunda yo kuzongera mu kunoza imitangire ya service. Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman bin Hamoud Al Mawal yavuze ko gutangiza ingendo i Kigali biri muri gahunda ya guverinoma ya Oman yo kwihuza ku bihugu bitandukanye kandi ku ruhando mpuzamahanga mu korohereza ubucuruzi, ishoramari n'ubufatanye mu by'ubukungu. Akomeje agaragaza ko ubwikorezi bwo mu kirere bugira uruhare rukomeye mu guteza imbere imikoranire n'umubano w'ibihugu kandi ko icyerekezo gishya cyatangijwe kizafasha mu gushimangira umubano hagati y'u Rwanda na Oman. Yanagaragaje ko bizatuma kandi Oman ifatwa nk'intangarugero mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyane ko isanzwe ifite n'indege zageraga muri Tanzania. Ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu yasobanuye ko u Rwanda kandi rufite icyerekezo cyo koroshya ingendo mu gufasha iterambere n'imikoranire myiza n'ibindi bihugu ndetse no gutuma Kigali iba igicumbi cy'ingendo mpuzamahanga, ubukungu n'imibereho myiza. Yavuze ko ingendo za Oman Air hagati y'umujyi wa Muscat na Kigali zizateza imbere imikoranire y'impande zombi mu nzego zitandukanye. Umuyobozi mukuru wa Oman Air witwa Confiatus yavuze ko iyo sosiyete ikomeje kandi kwagura ibikorwa byayo yihuza ibyerekezo bitandukanye hirya no hino ku isi aho ibona ko hakenewe serivisi z'ingendo n'ahari icyerekezo kandi gihamye cy'iterambere.
ku gutangiza ingendo zidahagarara kandi zerekeza i Kigali. Yavuze ko bigamije gufasha ibihugu byombi guteza imbere imikoranire by'umwihariko mu bukerarugendo. Yavuze kandi ko bizafasha guhuza ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bice by'isi binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibibuga by'indege muri Oman, Ahmed Said Al Amri, yavuze ko gutangiza izo ngendo bizagira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko mu gukoresha ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Muscat, kikanagira uruhare rukomeye cyane mu isoko mpuzamahanga muri gahunda ya Oman Air yo kwagura ibyerekezo indege zayo kandi ziganamo. Ibiherutse gutangazwa n'ibyo mu mijyi nka Amsterdam na Copenhagen mu Burayi, Baghdad na Taif ndetse na Far East mu burasirazuba bwo hagati, ndetse biteganyijwe ko izatangiza n'ingendo zerekeza muri Singapore ndetse no muri Nyakanga muri 2026. Biteganyijwe ko Oman Air izatangiza ingendo zayo Kigali muri Kamena 2026 mu Rwanda na Oman, kandi bisanganywe bikoranira n'umubano mwiza mu myaka irenga 28 ishize n'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ikaze muri amakuru yacu mu gihugu cya Uganda. Amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda mu gihe kandi hateganyijwe amatora ku itariki ya 15, ndumva ari ku munsi wo kuwa kane. Amakuru aravuga yuko amatora ati yahumuye, umutekano wakajijwe i Kampala, no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Umuyobozi w'agateganyo w'ingabo za Uganda UPDF Colonel Chris Magezi, umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda, yemeje ko umutekano watangiye kandi gukazwa mu murwa mukuru Kampala, ariko amara abaturage impungenge ko badakwiye kubigiraho ikibazo kongera kugaragara kw'ingabo za UPDF kandi ku mihanda. Bibaye mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe mu wa kane tariki ya 15 Mutarama 2026. Mbere yayo UPDF kandi yakajije umutekano muri uyu mujyi nk'uburyo bwo gukomeza kubungabunga ituze rya rubanda. Colonel Chris Magezi yemeje ko gucunga umutekano byongerewe, agira ati patrouille yazatangiye mu murwa mukuru, ariko nta mpamvu yo kugira impungenge. Umutungo wa leta n'uwabikorera uzakomeza kandi kurindwa uko bishoboka kose. Yavuze ko n'ibyaha ati bishobora kuba muri ibi bihe bizitabwaho hisunzwe icyo amategeko ya Uganda ateganya. Yavuze ko ku bufatanye na polisi izi ngabo zashyizwe ahantu hatandukanye mu rwego rwo kubungabunga ituze umutekano y'abaturage no kugira ngo umutekano ube wizewe mu bihe by'amatora nk'uko yagiye abivuga. Yongeye kandi gushimangira ko inzego z'umutekano zifite intego yo kubahiriza amategeko mu gihe kandi zikumira ibikorwa by'urugomo, iby'iterabwoba n'ibindi byakorwa n'abanyapolitike cyangwa se badashyigikiye ibindi byaha. Ati ntidufata ibikorwa by'urugomo byakorwa n'abanyapolitike bamwe n'abadashyigikiye ibintu byoroheje. Ati iminsi yo kuwa 15 na 16 Mutarama 2026 muri Uganda izaba ari ikiruhuko rusange kugira ngo abaturage bose babone amahirwe yo kwitabira amatora. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko imyiteguro igeze kure ndetse irimo kohereza ibikoresho byifashishwa mu matora mu gihugu hose mbere y'umunsi w'itora, nk'uko amakuru akomeza kuyabivuga. Tukiri kandi kuri aya matora mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko intumwa ziturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, isoko rusange ry'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA n'umuryango uharanira iterambere IGAD yageze muri Uganda kugenzura amatora ya perezida n'abadepite ateganyijwe ku wa 15 Mutarama 2026. Itangazo ryashyizwe hanze kuri wa 11 Mutarama 2026 rivuga ko izi ntumwa zagiye muri Uganda ku butumire bw'iki gihugu na komisiyo y'amatora. Ni intumwa ziyobowe na Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria, Ambasaderi Shamsuddin Ahmed Lobo wo mu nama ya COMESA, ndetse na Abebe Murune Beyene wo muri IGAD. Itangazo ryagaragaje ko izi ntumwa zigizwe n'indorerezi 84 z'igihe gito, harimo izihagarariye ibihugu muri African Union, sosiyete sivile, itangazamakuru n'imiryango y'urubyiruko n'ibindi. Hanyuma itangazo rigira riti indorerezi zaturutse mu nzego zitandukanye kugira ngo zifashe mu gikorwa cy'amatora. Izi ndorerezi kandi zaturutse mu bihugu birimo u Rwanda, Algeria, Botswana, Burundi, Cameroon, Repubulika Centrafrica, Chad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Ethiopia, Gambia, Ghana ndetse na Kenya. Hari kandi abaturutse muri Lesotho, ibirwa bya Maurice, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afurika y'Epfo, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania, Zambia, Zimbabwe n'ibindi. Itangazo kandi rivuga ko zindorerezi kandi zashyirwa mu bice byose bya Uganda kugira ngo zikurikirane ifungurwa ry'ibiro by'itora, igikorwa cyo gutora, gusoza no kubara amajwi. Izi ndorerezi kandi zizakorana n'inzego za leta, itsinda rya komisiyo y'amatora, amashyaka ya politiki, ibitangazamakuru, sosiyete civile, abahagarariye umuryango mpuzamahanga ndetse n'izindi ntumwa zigenzura amatora.
akaba rero ari ibijyanye n'amatora muri iki gihugu cya Uganda, amatora ateganyijwe vuba aha ngaha rwose ku munsi wo kuwa kane muri iki cyumweru turimo. Mu mujyi wa Kampala umutekano ukaba wakajwe cyane mu rwego rwo kwirinda ko hazavuka imvururu. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, andi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko Minisitiri Nduhungirehe yerekanye ko uko leta ya RDC iri kugerageza gutinza ibiganiro by'amahoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri kugerageza gutinza ibiganiro by'amahoro buhuza n'ihuriro rya FC23. Leta ya RDC imaze iminsi kandi igaragaza ko yifuza ko hatangira ibiganiro by'amahoro bishya bihuriza abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye. Kinshasa, leta ya Angola ikaba kandi umuhuza. Kugira ngo rero ibyo bishoboke, perezida wa RDC Felix Tshisekedi yagiriye inzinduko eshatu muri Angola kuva ku itariki ya 14 Ukuboza 2025 aganira na mugenzi we uyobora iki gihugu João Lourenço Gonçalves uko bizagenda. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Jean Patrick Muyaya yasobanuye ko ibiganiro bizabera i Kinshasa bitandukanye n'ibyabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyabereye i Doha muri Qatar. Yagize ati muri Washington n'ibiganiro kandi biduhuza n'u Rwanda. Umubyeyi ati i Doha ni ibiganiro biduhuza na mama 23 umwana. Nubwo Patrick Muyaya kandi yatanze ibisobanuro, byamenyekanye ko mu leta ya RDC kandi ifuza guhurira mu biganiro bishya bya Kinshasa harimo n'abahagarariye AFC23, bituma kandi hibazwa niba ibya Doha bitahita bita agaciro. Nuko amakuru akomeza kugira bivuga. Amakuru kandi aturuka muri iki gihugu avuga ko leta ya RDC yifuje ibiganiro bishya mu gihe ikomeje gutera umugongo ibya Doha, kuko mu Ukuboza 25 leta ya Qatar yayitumiye mu nama ebyiri zari zigamije kandi kugenzura ibahirizwa ry'agahenge, ariko yanze kuzitabira. Tariki ya 11 Mutarama 2026 Minisitiri Nduhungirehe yasubije Patrick Muyaya ko leta ya RDC ariyo mubyeyi umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukaba umwana wayo, kandi ko ibiganiro bishya ari undi muvuno ati biri kugerageza guca kugira ngo bibone inyungu nyinshi cyane bizwi nka forum shopping. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko leta ya RDC nigira ubushake bwa politiki aribwo iki gihugu kandi kizagira amahoro, kandi ko ibiganiro bya politiki byunganira ibya Doha na Washington bizakirwa neza. Yagize ati iyo umugabo wa leta ya Kongo atari umuhungu we abajenosideri ba FDLR n'umwuka mubi, ati byongeye kandi kugerageza forum shopping ati mu myaka 3 nk'uburyo bwo gusunika iminsi. Tuributsa gusa ko agakiza kazaboneka biturutse ku bushake bwa politiki bwa Kinshasa bwo kubahiriza gahunda z'amahoro ziriho mu kuri. Ihuriro rya mama 23 ryasabye perezida wa Angola ibisobanuro ku biganiro bishya leta ya RDC yifuza ko byabera i Kinshasa. Mu byo rishaka kumenya harimo niba leta ya Qatar izabyitabira, inshingano zaba ibifitemo, ndetse no kumenya niba imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Doha izubahirizwa cyangwa se itazigera yubahirizwa. Uko aya makuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma ku makuru yerekeranye n'ubuzima, mbabwire ko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'Ibarushamibare igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza muri 2024 abantu 54,287 basanzwemo virusi itera sida, abo mu mujyi wa Kigali nabo mu ntara y'Iburengerazuba bakiharira umubare munini cyane. Imibare igaragaza ko muri 2024 honyine abantu bagera ku 919 basanganywe virusi itera sida. Muri abo abagabo ni 3,503, abagore ni 5,516, abandi kandi bagaragaye mu bantu miliyoni imwe ni 26,851 bari bapimwe. Muri 2023 bapimwe abantu bagera kuri barenga miliyoni imwe n'ibihumbi 100 abafite virusi itera sida, bagaragaye ni 9,770, abagabo 3,752, mu gihe abagore bari 5,518 bari biyongereye, kuko muri 2022 abanduye iyi virusi itera sida bari 8,507, barimo abagabo 3,404 n'abagore 5,103. Hari hapimwe kandi abantu barenga miliyoni imwe ndetse n'ibihumbi 100. Muri 2021 abantu 9,422 nibo basanzwemo virusi itera sida, muri bo ab'igitsina gabo kandi 3,673, ab'igitsina gore 5,749. Hari hapimwe abarenga miliyoni imwe n'igice. Muri 2020 abantu bakagera kandi 9,279 basanzwemo virusi itera sida mu bantu barenga miliyoni
ebyiri n'ibihumbi 9 bari bapimwe. Muri abo abagabo kandi 3577 mu gihe abagore ari 5702 bari biyongereye kuko muri 2019 hapimwe abantu 2,260,000 bangana n'ibihumbi 8,790 nibo basanzwemo baranduye virusi itera sida bari 4,750 ab'igitsina gore 4,440 ab'igitsina gabo. Abanyakigali n'abo mu burasirazuba mu bageramiwe. Buri gihe umujyi wa Kigali niwo rero uba ufite abantu benshi banduye virusi itera sida. Muri 2024 abatuye uyu mujyi kandi basanganywe virusi itera sida bari 2,883, 2023 2,811, mu gihe 2022 bari 2,756. Muri 2021 Abanyakigali kandi banduye virusi itera sida bari 2,983, 2020 3,136, mu gihe 2019 bari 3,707. Mu ntara y'Iburasirazuba nibo bakurikira Kigali mu kugira abantu benshi bandura virusi itera sida, aho muri 2024 bari 2,439, mu gihe umwaka wari wabanje bari 2,023, mu gihe kandi muri 2023 bari 2,675, 2022 2,675, 2020 bari 2,000 kandi 398, na 2019 banduye virusi itera sida mu burasirazuba bari 2,676. Intara y'Amajyepfo niyo iza mu bice bigira abantu bandura virusi itera sida. Intara y'Amajyepfo nayo iza mu bice bigira abantu bandura virusi itera sida. 2024 bari 1,573, 2023 1,543, 2022 1,120, 2021 1,589, 2020 1,665, mu gihe 2019 bari 1,045. Burengerazuba abantu 1,257 basanzwemo virusi itera sida 2024, 2023 bari 1,431, 2022 1,400, 2021 2,460, 2020 319, mu gihe 2019 Burengerazuba banduye virusi itera sida bari 852. Mu ntara y'Amajyaruguru abanduye virusi itera sida 2024 867, 2023 bari 810, 2022 bari 728, 2021 bari 932, 2020 731, mu gihe 2019 bari 510. Mu myaka 6 ishize abantu benshi basanzwemo virusi itera sida biganjemo abari hejuru y'imyaka 25, aho banganaga n'ibihumbi 41,385, bakurikirwa n'abantu bari mu kigero cy'imyaka 15-24 bangana n'ibihumbi 11,234. Abagore batwite bari bafite virusi itera sida muri 2024 bari 1,221, 2023 bari 1,141, 2022 bari 1,420, 2021 bari 1,625, 2020 1,314, mu gihe 2019 bari 1,831. 2024 abagore banduye virusi itera sida bari gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida 5,570 bangana na 99%, mu gihe muri 2024 couple 67,761 bazapimwe hasanzwe izingana n'ibihumbi 3,350, umwe afite virusi itera sida undi atayifite. Mu Kuboza 2025 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko bafite virusi itera sida mu Rwanda bageze ku 2,234, aho buri mwaka kandi yica abagera ku 2,500. Ubwandu bushya bwari ku kigero kandi cya 2.7% hagati y'abari imyaka 15-49. U Rwanda kandi rwamaze kugera ku ntego ya Loni ya 95%, bivuze ko 95% by'abaturage baba bazi uko bahagaze, 95% by'abazi uko bahagaze bafata imiti igabanya ubukana, ndetse 95% by'abafite virusi itera sida bashobora kandi kuyanduza binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ubu u Rwanda rugeze kuri 96, 98, 98. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko imbaraga zashyizwe mu kwita ku bafite virusi itera sida mu Rwanda zitanga umusaruro, kuko muri mwaka wa 2025 abayifite bari hejuru y'imyaka 50 bagera kuri 30% y'abayifite bose mu gihugu muri rusange. Reka mbashimire.